mirongo ine y'ubushize nibwo twabonye amasikirini turi muri Guma mu Rugo. Ndagira ngo nkubwire ibihe byose waba urimo bikakaye ntibijya bibuza imbaraga z'Imana gukora. Nibwo twabonye ayo kandi ndabizi neza ko ari hejuru ya za miliyoni 10. Nibwo twubatse iyi nyubako tugashimye Imana. Twatangiye amasengesho y'iminsi 40 turi mu materaniro duterana tutari online. Twaba turinda shima Imana izumve ko gishimiye.
ndashima Imana ko nongeye kuba mu gatatu. Bwana asifiwe. Ikindi cya kabiri ndashima Imana ko nsanze muri ahantu heza. Umuntu wese arambuye ukuboko mu itorero ry'Imana dushima Imana ku bw'abashumba. Bishop turagukunda na Madame Revera mushiti wanjye Kado na Madame Imana bamugisha n'abandi bose muri iri teraniro. Imana yo mu ijuru bamugisha. Reka ntange haleluya. Haruga kandi gatatu tutaterana ko singituye naha, ariko ndabazirikana aho ndi hose nzabakurikirana kandi ndabakunda. Bwana asifiwe.